Semoga dengan barokah salawat komunitas Forsip yang ke-20 utamanya santri Banyuanyar bisa membawa para kaula muda untuk lebih mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ludana bika ya habibu, anta lil khalqi ya tabibu, isfalana lana ya habibana, laka safa'a ya Rasulullah. Jita lil baraya bisar'il mubin, tansurul hidayah bainal alamin, isfalana lana ya habibana, laka safa'a ya Rasulullah. Ya Rasulullah ya Nabi, laka safa'a wa hadamat labi, antal murtaja yawma si'ami, isfalana ya khairal anami, ya Rasulullah ya Nabi, laka safa'a wa hadamat labi, antal murtaja yawma si'ami, isfalana ya khairal
Ya Habibana laka safa'a ya Rasulullah. Rabbi khalaq taha min nur bihi tiraq bihi tiraq nada fuad bil ya mukhtar antal amin antal amin Rabbi wala nadaku